Te whatalwhatu I lo tātou atunu ulo ngā tutonu neva yaso, e le aso lulu nei aso valu te sema, lua whelua se fulma tasi. E usi mai al whaafonga, o nisi o mea lo tutupu li tātou atunu I Samoa. Wasilia nei I le lua tausanga o whanga solo pēr le whaapipi ina, o mita fau al whaalapo putonga le malu si anga wha el tise Samoa, lea e se fulu miliona tā lalo na whaatu penga. Peitai o le vaiaso te neile na tu inatuai se polo inga, mai le office o le pule whaatong tonu le regulator, a nga I le whaalapo putonga ina ia tau fie le toi whaawawina o le whaapipi ina o ia mita po smart meters. Ai ia tu inatu oma I te tonu report e whaatatau ia mita. Moso e suenga le officer I le telo whaasea le mamalu le atu no ua whaato ai atu. Peitai o lea utali mai le officer sili o le whaalapo putonga le maatsi ang wha el tise, whao mui ese toi moana. O le ale alon whaalapo putonga le ato le la au le telo whai tionga mai le atu no. Ona o le teipitonu lawa nafsuia I ele tau le el tise na wafa o mai le whaka mai le kāpeneta. Mo le whaapa uino le tau le el tise le luas fulpasene. O I na tūlai mai ese wha le tonu le telo mita fau nei. E na ua tau mawhai atu I ene swinga mo le pa ua le tau le tise. Le lana mato nungu ina le mato tu se pel mato paanga le operating system le iTron yo I Amerika. I le swinga na le tariff. O le swinga na ila si fa le tonu I le system. Ia on tupo I le fa le tonu fuile ua le mawhai e mamalu le tonu. Una mai e te top up ia la tomita. Ai wole mfai funa avese upgrade fule le talano ai le sistema nga ile mita fa fita uli nan tu la metemila tele lo le fai tionga fule le tunu le na fa pe mele tunu fule le titilo tu ma wol fa mo melo le mita ia o le siva nga fa pe o mai fata watu wole mfai na le oso mai le tupele na upgrade ia le telenta pa le mita ia lai fale tonu lana sa il temina Sau no fau mui wa mai ona toi wha le leia le wha le tonu, ai wa tele wha sea ma whai tionga wa tu lai mai ai. Sau no fau mui mai lea taimi atoa, sa le ipe lava le el tise, o le tele o ainga na wha le tonu, ai ei fo inisi ainga sa le I toi wha ta wina se el tise, ai sa ola fua lava, e na ua maulu whai numera le mita, o ia fo I wha le tonu sa wha mawina o malawa I lungo le system ana wha la pot putonga, mai o lo tong yatu e ainga le tau le el tise le te misa o le fuai se ia o ina maea. Sau no fau mui o le te minei o lo whanga solo whaatana noanga le EPC ma le company Amerika le sa tu ina tu ye le whaatinongo le ngā ruenga mai o isi o wha le tonu na tula I mai a to ai ma tau sanga ina ia toi sila sila e te tau na wha e lo pēr le au wha ingo unit te wha tau lungo le mita nai lo wha I longa tāla le wha I lo mai lungo mita fau nei, e pei ona whai tio ai lea tuno. Oa whaila nei moni angai wha sanga le tina lima se fulma tonu tau sanga le matua, le na tula I mai ei wha lawe lawe le maliwa I se pepe I tu tonu le ta vale, mai lea fio anga whale asi utalwai nei. Wha maunia mai el sui kom sena o leo leo awa pa au Filipo longo I tino, o le tina po le grandmother le pepe wa maliu wa molia, mai o molia ngolo o molia I lalo le tula fono soli ngā tula fono o le lua fe se fulmal tolu vaenga valu se fulmal lima, le o lo ta wamwha mawinai, o le tiu te lavo le matua, o le tausia le leo whanau, ma le tu inatu lo mea tala fe ngai mantatau mo I lantou. O le masino o kitopa na tu lai me yele nei wha alawe lave, le na maliu ele pepe tolu tau sanga le matua ina wangalo I te tono le ta vale le ainga, mo le silia ele tolu I tu la. O le aso se fulmal whao le masina nei le aso lua le vai aso fau, o le a mata vala a wel nei mata opu mo le ulua I teimi, I lumo le wha masinonga mo lo nailo I longa. O lo mai tau ina pele wha atupula I o mata opu e moli ai tupulanga televou, o lo wha ato ai atupea I le wha masinonga. I le aso na nafi, e si lia I le tolu se fulu televou, na o atu e tutu lae mo le teimi mo mua, e mata opi sori ngā tula fono lo mo liai, e le potu lo na lua lava la tau.
O le tele o ia so ringa tula fono, e au fiai le ngoi, fa tupu fa lave lave, fa misa, fa o ngā lima, fa pia foi fa la au fa saina. Mai o le tele o ia so ringa tula fono, e a fiai lava le ava malosi. O le mafu anga le leuna ia malosi o por kalame toe fuata ina, a le ofiso fa amasinonga mō tupulanga televou. E ala le nia o onga ma tuliai o lato i tūlanga lue, e toe tau mo fai e tapue ma poupo waile so i fuanga to i lalo, mai le tele o ia sori ngā tūla fono, o lo o a afi ai. Pei foi ona sila fio le vai aso neile wa amata wha ngā solo waile mata opo, e se teinei titi fitu tau sanga le matua o le so i fua. Le wa io i nei lona lavata mai fast fu fitu tau sanga le matua, e winga mātanga na ia whaia iai. O vai tau nele girisi mase masan iaisa mo le telo tau sanga umawai, e whaalongo i nai le whaapapao whanga ofea whanau, pe a whai ele eise se le ni e whaata waini mea ta alo, ma o ni whaailu ilo fo ile ia ilantou, walata le girisi masi po aso fia fia. Pei tai, wa vea nei ma whainga whaaso e sai le telo tangata mātutua matua oi ma ainga, wa tele fo i mawhai tionga wa tu i nātulu matanga luenga o leo leo, e na ea sila sila pe yeise tu la fono e aia whanga ofe. Sau nole sui kom sino leo leo au apa au Filipo longo i tino. Wa aia nei lalo le tu la fono le whaio ia whanga ofe. Mai o le whaasalanga tupe e whaasala ai le tangata po nisi e leu sta ia tu la fono pe a wha mao ni e le matanga luenga. O le tausanga umawai e to tele tupulanga televou no lato whaonga ina whanga ofe mai na ave ai o se whaafita auli. Ma wa fautu ai le matanga luenga o leo leo e na ia vave longo atu le matanga ruenga, ia ilantou o loo whaia le sol tu la fono. O ia foi tu la fono o loo aia ia ai ma le tu langa fau le walia e mai whanau, o le whaapapa leo ia loo taata ai, mai whai foi si leo tele, o le papa o ia whainga fau. Na vesilingia o telefou se tasio ainga, o loo whaapapa whanga ofea whanau, lena sau no ai le tina, e whaase a foi le matanga ruenga, ona o leo tau fia me fia iai whanau mai tele o tausanga. Ai leo wha mamaluina lava le matanga ruenga, le leo te tele o le tele o la au ta vale, i le leva o le pō. Malitala whaiu, o lo wha ngā solo sea o onga i le Universite o o le Pasifika i le fua, mo li i matamai te tele vau i le tā ua leo le ngalue wha maoni, ai i te atua i whainga pio pio, i tūlanga tawati na ai atunu o le Pasifika, ma o le manu lau tia le whontanga e whaapito i tupulanga televou ali USAP. O le nei whontanga o se awa noa tāua fo i mo tupulanga televou uma le Pasifika e au fiai ma Samoa. O lo le lifai le tala noina, o le una ia leo ngā luenga e whaia ma le ami o tonu le vau tupulanga televou lava ia. I le atina e ina leo pisinisi, ma le tamau ainga tau tupe, a o iai le lalolangi le vaitau a fia le COVID-19 furuiva, ai maisi o ngā yoingo le ua au si ai fuafua ngā lual mamau wa mai o na whaata tia mo le Pasifika a ngā ile lua a whetolu se folu. O ia fui whainga pio piolo a li alima a fia ai atu no o le Pasifika wa tāpā ai atu ngā lunga mai tupulanga televou e poupou wai se luma nai a ngai luma a wā ua tilu nei atu no a ngai tupulanga televou e le tula i mai e taitai malo a ngai le luma nai. E se furuma le lua sui o antu nuu e le Pasifika, loo au fia i ma Samoa o loo au wai i lea whontanga. O tala whawia mai Samoa mo le o ngā tutono nei vai aso, manuia lo tātou atu nuu, whaasoi foia.